Poštovani gledaoci, pratite N1 na 1. Edhem Čustović ima samo 32 godine. Prije više od 20 godina Bosnu i Hercegovinu je napustio kao izbjeglica. Danas je profesor na prestižnom univerzitetu La Trobe u Melbourneu. Inovator i naučnik, predsjednik Instituta elektrotehnike i elektronike u Viktoriji. Ovo je samo dio njegove bogate biografije. Edheme, dobar vam dan i dobrodošli u program N1. Hvala. Kao što sam rekla, zaista samo jedan mali dio iz vaše biografije. Prije nego što pređemo na ostalo, možda da samo počnemo sa razlogom zašto ste sada u Bosni i Hercegovini. Pa trenutno sam u posjeti radi jedne velike konferencije, internacionalne konferencije koja se upravo održava ovdje u Sarajevu. Pitanje konferencije jeste medicinski i biološki inženjering i kako razviti tu industriju ovdje u Bosni i Hercegovini i u području bivše Jugoslavije. Vi ćete dakle biti dopredsjedavajući? Da, sam dopredsjedavajući uz kolegu profesora Almira Badnjevića. Evo, najavila sam malo prije, rekla sam u kratkom uvodu da ste vi zapravo kao izbjeglice napustili Bosnu i Hercegovinu prije više od 20 godina. Put vas je doveo prvo do Švicarske, a onda ste završili i u Melbourneu gdje sada radite kao profesor na Univerzitetu La Trobe. Kako je izgledao taj put od bosansko-hercegovačke izbjeglice, djeteta do uspješnog naučnika i profesora? Pa mogu vam reći da put nije bio jednostavan. Većina ljudi je prošla neku tragediju u tom ratu. Za mene i moju porodicu je to bilo napuštanje Bosne i Hercegovine. Čak malo prije rata koji je započeo u Bosni i Hercegovini. Bili smo u izbjeglištvu u Švicarskoj 3,5 godine. Život nije bio jednostavan. Živjeli smo u jednoj sobi 3,5 godine. Roditelji su patili, ali nisu imali neki posao da rade. Nije nam bilo lako. Međutim, ja i brat smo se snašli, učili smo jezik. Nakon nekog određenog vremena smo napustili Švicarsku u potrazi za nekim boljim prilikama. Australija se ukazala kao najbolja prilika u tom trenutku. Tamo smo završili i školu, univerzitet i naravno zaposlili smo se na univerzitetu La Trobe gdje trenutno i predajem i radim kao profesor i istraživač u nekim raznim temama. Rekla sam također i da ste naučnik, pa evo samo da izdvojimo vaše dvije možda i najznačajnije inovacije iz vaše biografije. Vi ste izumeli takozvani counter kick, je li tako? To je uređaj koji zapravo mjeri kretanje bebe u stomaku i na taj način smanjuje broj mrtvorođene djece. Kako? O čemu se radi u toj inovaciji? Pa counter kick je u stvari jedan veliki senzor. Koristi raznorazne senzore. U stvari to su mikrofoni koji su upereni prema stomaku i mjere zvukove koji se trenutno događaju u vašem stomaku trudnoće. U tom trenutku možete da koristite te podatke da bi odvojili kretanje bebe, znači zvukovi kretanje bebe u stomaku za razliku od crijeva, srca i nekih drugih događaja koji se u stomaku odvijaju. Na osnovu tih podataka mi možemo tačno zaključiti koliko je aktivna beba u tom periodu. Šaljemo te podatke stručnjacima. Stručnjaci naprave odluku na osnovu toga da li je potrebna neka intervencija ili da li je sasvim normalna trudnoća u tom periodu. To je bio neki projekat koji ste vi u stvari osmislili sa vašim studentima na Univerzitetu La Trobe i najavili ste ranije da bi već 2017. godine mogao da bude na tržištu. Da li već neko koristi ovaj proizvod i da li je pokazao neke pozitivne rezultate kada je u pitanju smanjenje broja mrtvorođene djece? Trenutno smo u fazi razvoja te komercijalne strane projekta. Imamo jedno veliko pitanje, a to je da li projekat koji smo osmislili treba da bude podijeljen u javnosti ili da li treba da prvo prođe klinički centar i testiranje s raznoraznim scenarijima. Tu postoji jedna velika svađa između naučnika i naravno ovih ljudi koji su spremni da to ubace na tržište i da što prije prodaju što više uređaja. Naravno, ja kao naučnik imam svoje mišljenje da bi trebali prvo da prođemo neku proceduru testiranja prije nego što bacimo na tržište da svako može da koristi. Nažalost, danas dan imamo puno uređaja, ne samo counter kicka i drugih. Naravno, tu je i Fitbit koji ljudi često koriste, koji nisu potvrđeni rezultati. Rezultati su potvrđeni u nekim osnovnim podacima, ali ljudi ih koriste za neke medicinske prognoze i dijagnoze, što je za mene malo opasno, jer živimo u svijetu gdje se vrlo brzo može napraviti problem u medicinskom sistemu, u zdravstvenom sistemu, gdje imate više pacijenata nego što može država da podrži i održi sistem. Svakako. Vaša druga značajna inovacija je takozvani Tiger 3, koji se koristi za mjerenje kretanja u svemiru. Pa kakve veze sad ima ginekologija i univerzum? Kako ste uspjeli to dvoje da spojite? Prvo bitno, ja sam naučnik koji se bavi raznoraznim temama. Znači, nemam neku sada specijalizaciju. U stvari, moja specijalizacija jeste interdisciplinarno istraživanje. Koristim svoje znanje, svoju inovativnost da bi pronašao rješenja u raznim
područjima nauke. Za svoj doktorat sam naravno završavao tu temu kako iskoristiti digitalnu tehnologiju, radarsku tehnologiju da bi otkrili neka nova dešavanja u području svemira. Taj radarski sistem je u stvari napravljen već 2010. godine i već funkcioniše par godina, prikupljamo podatke i pratimo uticaje sunca na našu zemaljsku kuglu. Znači ono vrijeme koje pratimo većinom preko vijesti, kada kažete da je u Tuzli 15 stepeni ili kiša, većina ljudi ne razumije koliko podataka se u stvari prikuplja da bi se mogla napraviti takva prognoza. To je jedna prognoza. Druga prognoza je ona koja se bazira na vrijeme iz svemira. Primamo razne energije, talasi koji imaju utjecaj na zemaljsku kuglu, koji imaju priliku da stvore velike probleme na ovoj zemaljskoj kugli. Solarne baklje koje su vrlo opasne i štetne našoj zemaljskoj kugli. Na našu sreću imamo magnetska polja koja nas štite od tog zračenja. Međutim, sjeverni i južni pol nisu pokriveni tim magnetskim poljima i tu dolazi do raznih sukoba tih energija, elektrona koji se kreću prirodno. I jednostavno iz tih razloga avioni recimo ne lete preko sjevernog i južnog pola, što većina ljudi ne razumije zašto ne letimo preko polova. Je li imate neke još slične inovacije možda u planu u narednom periodu? Pa trenutno radimo sa World Health Organization, ovo je jedan novi projekat koji još nisam najavio. Radi se o projektu gdje tražimo rješenje za neke parazite koje još uvijek prave veliki problem stanovništvu Afrike, čak i australskim aboriđinima. Australija ima vrlo uređen sistem što se tiče bolnica i raznoraznih naših uređaja, ali problem je to što te populacije žive van gradova, ne koriste zdravstvene sisteme koji su tu i onda imaju velike probleme sa parazitima koji se nalaze pod ljudskom kožom. U Africi je veliki problem, recimo u Sjevernoj Africi, čak i nekim dijelovima Sub-Saharan Afrike, gdje nemaju dostup bolnicama ili centrima za liječenje. Onda se ti paraziti uvlače u kožu i stvaraju velike probleme. Neki postanu slijepi, neki imaju dugotrajne probleme vezano za krv. Mi smo skontali da možemo da napravimo jedan uređaj koji koristi vaš mobitel, da omogućimo bilo kojem običnom stanovništvu da iskoristi svoju mobilnu aplikaciju, da bi slikali komad svoje kože, pronašli te parazite i javili centrima koji rješavaju te probleme, da bi ubrzali proces, da uništimo te parazite koji postoje trenutno u Africi i stvaraju ogromne probleme za World Health Organization. Da biste vi to sve zapravo i uradili, vjerujem da je potrebna i saradnja sa zdravstvenim organizacijama, konkretno u ovom slučaju World Health Organization, ali osoba da bi koristila tu aplikaciju mora nužno imati mobilni telefon, mobilnu aplikaciju. Šta je sa ljudima koji možda ne koriste gadžete? Jedan vrlo interesantan podatak. Većina ljudi u Africi koristi smart mobitele, ali neki gradovi, čak ta sela, nemaju ni čistu vodu. Naćete često u tim malim mjestima jednu solarnu ćeliju koja puni baterije za mobitele i svako koristi mobitel. Međutim, nemaju zdravstveni sistem razvijen. Ono što možemo da ponudimo kroz najnovije tehnologije jeste da oni koriste svoje mobitele za dijagnozu nekih određenih bolesti. Naravno, ta dijagnoza se šalje nekim stručnjacima i onda kroz tu dijagnozu mogu da odrede tačno koji je sljedeći korak, kako se riješi taj problem i gdje efikasnost može da poraste. Najveći problem jeste što se recimo vakcine koriste masovno. Ne traži se kome je potrebna, nego se masovno dođe na jedno selo gdje imate 5-6 hiljada stanovnika u Africi, podijeli se 5-6 hiljada vakcina i svako prima vakcinu. Međutim, možda je potrebno samo dvojica ili trojici. U tom slučaju imate veliku neefikasnost, gubite velike pare i naravno veliki je trošak za organizaciju poput World Health Organization. Jasno. Evo, otišli ste iz Bosne i Hercegovine prije više od 20 godina. Može se slobodno reći da Bosna i Hercegovina zapravo nikad nije otišla iz vas. I način na koji održavate vezu sa zemljom iz koje dolazite je stipendiranje studenata iz Bosne i Hercegovine. Kako ste se na to odlučili? Pa ja sam vezan prvo za domovinu. Rođen sam tu, imam još uvijek porodice. Nostalgija je jedna čudna stvar koja vuče svakoga da se vrati u svoju domovinu. Međutim, iskoristio sam tu priliku kad se vratim u Bosnu i Hercegovinu da prenesem neko svoje znanje, neka svoja iskustva, da bi pomogao mladima ljudima koje ja smatram da su najveća budućnost ove države ovdje. Bez njih ova država ne može da napreduje. Naravno, njima je potrebna podrška, ne samo moralna i mentorstvo, njima je potrebna i financijska pomoć, naravno pronalaženje raznih poslova, nekih radnih iskustva. Prije 2 godine sam odlučio da zajedno sa svojim bratom Rešadom stvorimo fondaciju BH Futures Foundation koja će se baviti
tom temom. Da pomognemo mladim ljudima prvo da imaju financijsku pomoć, da upišu fakultet, da završavaju fakultet, da održavaju dobre ocjene i da im pružimo priliku da dobiju neko radno iskustvo. Prvo u mom laboratoriju ovdje u Sarajevu koje sam pokrenuo nedavno, a drugo ako budu iskusni, nemaju dosta toga u Sarajevu, mogu da dođu da rade zajedno sa mojom ekipom u Melbourneu i u drugim gradovima širom svijeta. S time bi imali priliku da im damo neko internacionalno iskustvo koje je meni vrlo značajno za mlade ljude da promijene način razmišljanja. I ne mislim samo za studente u Bosni i Hercegovini. Ja redovno šaljem svoje studente iz Australije u razne države širom svijeta, poput Njemačke, SAD i drugih država. To iskustvo internacionalno čini im bogatiji život i naravno ta kultura koja se prima u tom vremenu ima veliki utjecaj na njihov razvoj tokom karijere. Evo, mnogo ste zaista pitanja otvorili u ovom momentu. Za početak rekli ste način razmišljanja, da promijenite način razmišljanja kod studenata u Bosni i Hercegovini. Šta je to što ste primijetili, a da vam se nije dopalo? Kakav je to način razmišljanja bosansko-hercegovačkih studenata? Da li su zaista rezignirani? Da li nemaju volje? Kako možete govoriti o njima uspoređujući ih sa vašim studentima u Melbourneu? Ja mislim da je dosta studenata u Bosni i Hercegovini izgubilo nadu. Znači, predali su se previše rano. Vrlo su pasivni, kao što je jedan moj kolega naveo. To znači da, recimo, nisu uključeni u sve moguće prilike koje se njima iskažu. Volontering, na primjer. Volontering je ogromna stvar za studente u Australiji i širom svijeta. Kroz te volontering poslove steknu neko znanje koje ne bi stekli, recimo, na svom školovanju na univerzitetu. I tu pružate nove prilike studentima da se dokažu. Međutim, studenti u Bosni i Hercegovini, koliko god bili talentovani, ako ne iskoriste taj svoj talent, postanu samo dio mase koja se ne zapošljava, ne traže nove prilike. Ja bih uvijek rekao, nisu dovoljno gladni za taj uspjeh. Ako se uporedimo recimo sa jednom Kinom, koja je ona ekstremna strana, koliko su ljudi gladni za uspjehom, bore se za svoj život. Previše studenta u Bosni i Hercegovini kojima je jednostavan život. Kad kažem jednostavan, nije im potrebno da se bore toliko da bi izašli na tržište, da bi našli sebi posao. Što mislite zašto? Pa ja mislim da tu ima dosta razloga. Jedan od razloga je historija Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavije, gdje se smatralo kad se dođe do neke pozicije da jedna osoba jednostavno ne mora nešto da radi. Na primjer, u Australiji je vrlo često studenti koji rade na fakultetu ili koji studiraju na fakultetu imaju 2, 3 ili 4 posla tokom studija. U Bosni i Hercegovini to nije tradicija. Često će čuti razlog gdje roditelji kažu moj sin ili moja kćerka da radi u kafiću dok studira medicinu, ne dolazi u obzir. Znači, ne stvaraju tu glad da bi neko bio željan uspjeha, da se bori do tog uspjeha. A vidite li potencijal, recimo, kada uspoređujete potencijal studenata sa kojim sarađujete, sa kojim radite, kojima ste profesor u Melbourneu i potencijal studenata ovdje u Bosni i Hercegovini, da li ste primijetili neko skriveno blago? Apsolutno. Ja se slažem s tim da su studenti u Bosni i Hercegovini stvarno talentovani. I to uvijek navedim svima. Čak iskoristit ću jednu priliku da vam kažem da su moji studenti prošle godine koji su bili u Sarajevu u decembru oduševljeni talentom studenta u Bosni i Hercegovini, širom BiH. Oni su vratili se u Australiju sa zaključkom da su studenti u Bosni i Hercegovini mnogo inteligentniji nego što su oni. Inteligencija naravno se mjeri na razne načine, ali su oduševljeni tim znanjem koje oni posjeduju. Naravno, primijetili su da nemaju iste prilike kao što oni imaju u Australiji. I to je njima isto bilo značajno. Se oni sada vraćaju u Australiju znajući da postoje ljudi širom svijeta koji nemaju iste prilike i da moraju da budu svjesni da imaju najbolje prilike da uspiju u svojoj karijeri. Koji je onda najbolji način, evo, da motiviramo te mlade ljude? Svjetska banka Bosnu i Hercegovinu stavlja na 16. mjesto kada je u pitanju trend iseljavanja. Oko 2 miliona ljudi živi van granica Bosne i Hercegovine. Odliv mozgova je nekako sintagma koja je sve prisutna u našoj svakodnevnici već godinama. I taj trend se zaista nastavlja iz godine u godinu. Mladi ljudi su rezignirani, ne žele da budu ovdje, ne žele da ostanu u Bosni i Hercegovini, ne vide budućnost ovdje. Evo, radite zaista jednu sjajnu stvar sa tim stipendijama, ali šta je još što to možemo uraditi? Kako zaista motivirati te ljude iznutra da ostanu ovdje i da mijenjaju zajednicu u kojoj žive? Ja mislim da prvo moraju da imaju dobre primjere. Primjere osoba koje su napravile uspjeh u Bosni i Hercegovini, a ne samo van Bosne i Hercegovine. Ja često koristim kolege koji su vrlo uspješni u ovoj državi da kažem studentima da je moguće da naprave samu svoju uspješnu priču u ovoj državi bez utjecaja nekih, kako kažete, nekih štela. Jednostavno, vaše znanje, vaš doprinos nekoj određenoj grani inženjeringa ili nauke može da otvori nova vrata.
Ono što je bitno jeste da naša dijaspora, koja je vrlo moćna u nekim državama, ima veliki utjecaj na raznorazne strukture država, mora da igra ulogu da pomogne mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Ja sam samo jedan od mnogih, da ne nabrajam sve kolege koje su velike stvari radili za ovu državu. Treba nam ta kritična masa koja bi omogućila mladim ljudima da dobiju nove prilike. Da se ne osjećaju kao beskorisnima u ovoj državi, da im stvaramo radna mjesta, da naravno stvaramo i prilike za ulaganje stranim investitorima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali ne moraju biti. Kroz to znanje dijelimo tu iskustvo, imamo prilike nove koje se otvaraju i studenti će biti vrlo sretni u tim trenucima gdje budu nove prilike otvorene za njih. Neka nada opet raste. Mora biti uspješnih priča. Bez uspješnih priča nada uvijek i ne. Imate li vi financijsku pomoć nekih ljudi iz dijaspore ili nekih fondacija, organizacija prilikom stipendiranja tih studenata ili naprosto samo vi i brat ih stipendirate vašim sredstvima? Kada smo započeli fondaciju, krenuli smo od samog početka da motivišemo ljude svakodnevne, znači koje bilo koje poslove rade, da daju neki mali doprinos našoj fondaciji. Naravno, to je sada preraslo u nešto mnogo veće. Imamo sada donacije koje primamo od većih organizacija, non-for-profit, znači organizacija koje su spremne da pomognu našoj, jer vide direktne konkretne rezultate kojima se bavimo. Znači, koje god smo pare primili, uložili smo u studente, omogućili smo im da se školuju, omogućili smo im da rade neke poslove, da idu neke radionice, neke lokalne, neke internacionalne i svakodnevno primamo više i više podrške od raznih naših dijasporaša koji su spremni da imaju svoju ulogu. Naravno, ima i drugih fondacija koje se bave sličnim stvarima. Ono što smo mi odvojili, što je posebno za našu fondaciju, jeste da je čitav odbor naše fondacije sastavljen od mladih ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji se nalaze trenutno van Bosne i Hercegovine. I prošli su neku svoju životnu priču u BiH, nekad je bila uspješna, nekad nije bila uspješna, ali zaključak svega toga jeste da znamo kako je teško i da želimo da pomognemo njima. Koliko studenata stipendirate? Da li na godišnjem nivou? Kako ih odabirete? Koji su kriteriji? Da li su to samo studenti elektronike, elektrotehnike ili... Studenti se biraju na bazi par podataka. Prvo bitno, prodijelili smo 2 stipendije prošle godine. To je bila prva grupa stipendista. To su bile dvije djevojke, jedna iz istočnog Sarajeva, jedna iz Zenice. Ove godine dijelimo još 3 stipendije u martu, upravo na konferenciji, na gala večeri ove konferencije. I nastavljamo znači sa 5 ili vjerovatno 6 stipendija u decembru. Cilj nam je da te stipendije, broj stipendija raste, ali da bude ograničen neki broj tako da bi mogli da pružimo tu pravu uslugu. Ne delimo samo stipendije novčane koje će biti potrebne studentima, nego da im damo punu uslugu. Znači to mentorstvo, radno iskustvo, ta želja da ih proguramo u nekim drugim tržištima. Naravno, biramo studente na osnovu toga kome je najviše potrebna pomoć. Financijska primanja porodice, onda rezultati na univerzitetu trenutni, da li su uključeni neki volonterski rad, opet se vraćam na volonterski rad jer je vrlo bitan. Nama je cilj da omogućimo studentima da stvore svoju karijeru, ali da isto tako to što mi njima pružimo, oni pruže nekome za godinu, 2, 3 ili 10. Nije bitno. Znači stvaramo sam svoj krug ljudi koji će imati isti način razmišljanja koji mi trenutno imamo. I cilj je da nakon jedne generacije, da imamo 2, 3 generacije koje će onda omogućavati studentima u Bosni i Hercegovini i mladima da imaju neki svoj put u životu i stvore bolju budućnost za ovu državu. Evo još ste jednu zanimljivu stvar malo prije najavili, to je otvaranje jedne laboratorije u Sarajevu. O čemu se tu radi? Šta planirate? Taj laboratorijum je u stvari kopija mog laboratorijuma koja je u stvari kompanija. Zovem ga Lab zato što je u stvari univerzitet inkubator te kompanije. Razlog toga jeste da koristimo studente sa univerziteta, ne samo sa toga univerziteta gdje je Lab plasiran, nego studenti iz raznih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Ovaj lab koji sam pokrenuo u Sarajevu će biti na Internacionalnom Burč univerzitetu tu u Sarajevu i imamo već neke suradnike koji rade na tim projektima. Cilj je da ja svoje projekte iz Australije, koji su baš svjetski projekti, omogućim pristup studentima u Bosni i Hercegovini, naravno istraživačima u BiH, da rade zajedno sa mojim stručnjacima na nekim svjetskim projektima, gdje će dobiti priliku da se dokažu i da otvore neke nove prilike za sebe. Znači da im omogućim da oni sami mogu da stvaraju te projekte, da surađuju sa internacionalnim jakim univerzitetima, kompanijama. Kroz sve to, taj lab je u stvari kompanija, registrovat će biti u BiH vrlo uskoro, a naravno u Australiji je već registrovana kompanija. Znači bavimo se i komercijalnim projektima i bavimo se naravno i konsultingom, treningom studenata kroz inovativnost koje sprovodimo kroz taj lab.
i na kraju dana radimo vrhunsko istraživanje na svjetskim projektima. Da, i dolazili ste u dodir sa idejama raznih start-up kompanija koje su osmislili upravo mladi ljudi u Bosni i Hercegovini. Kako vam se čini njihova inovativnost, njihovi programi, njihove ideje, planovi? U Bosni i Hercegovini je to relativno nova tema što se tiče školovanja, formalnog školovanja inovativnosti. Prošle godine smo započeli taj proces kongresom Student and Young Professional Congress IEEE. Imali smo podršku lokalne organizacije Youth Employment Project koja podržava švicarska ambasada u BiH i mogu vam reći da je taj projekat pravo odjeknuo širom svijeta. Zato što IEEE je svjetska organizacija koja broji više od 440.000 članova. Njima je bilo vrlo zanimljivo to što smo pokrenuli u Bosni i Hercegovini, jer omogućavamo jednoj državi koja ima vrlo nizak GDP da osposobi svoje studente da daju neki svoj doprinos, da stvaraju nova radna mjesta kroz te start-up kompanije. I vrlo pozitivno napredujemo u tom pravcu, zahvaljujući našim partnerima ovdje u Bosni i Hercegovini. I mogu vam reći da IEEE odlučio da podrži financijski i tehnički taj projekat, čak da će se taj projekat poslovanja koji je trenutno izveden u BiH biti prenesen na još 2 države širom svijeta. Ne mogu vam reći tačno koje su države, ali se radi o jednoj državi u Africi i najvjerovatnije jedna ili iz Azije ili iz Južne Amerike. Kako vi uopšte vidite budućnost Bosne i Hercegovine danas više od 20 godina nakon završetka rata? Kada je rat dalje na neki način glavna tema, podjele su i dalje aktualne. Vjerujete li vi da ima budućnosti Bosne i Hercegovine? Naravno da ima. Ja bih preporučio mladim ljudima da se klone politike, da se uopšte ne bave politikom, nego da se bave biznisom. Jer kada živite u državi u kojoj biznis funkcioniše, ljudi imaju zarade, imaju poslove, niko se više ne obraća prema politici. To vam je primjer sa Australijom, gdje se vrlo malo ljudi bavi politikom i to je jedna tema koja se pojavi na TV-u. Svako živi odlično, imaju svoj posao i na kraju dana kad imate posao, vašu karijeru, ne obraćate pažnju na one manje sitnice problema u ovoj državi. Znači moramo omogućiti radna mjesta mladim ljudima, jer je to ta generacija koja će da podrži ovu državu da raste i da se razvije kako treba. Ako dopustimo mladim ljudima da napuste ovu državu, ova država nema budućnosti. Neka onda to i bude poruka sa kojom ćemo završiti ovaj naš razgovor. Hvala vam puno. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bio je to naučnik i istraživač i profesor na Univerzitetu La Trobe u Melbourneu Edhem Čustović. Ostanite uz N1.